Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tucha gena maso nomu somo gwafu gwekitibwa oguyitibwa ogwaya sauna. Twagala kujja butamanya kusoma kitabo kya Allah mu mitwe gy'abantu. Nsonga kituli wano. Naam. There's no any other essence, that's why we are here. Wabula okujja obutamanya mu bifuba by'abantu ku kitabo kya Allah. Naam, tugenze. Ain bwebako fatha ebira a ate dal nebira da nikivaamu nti ada ate ba ne ain nikibira ba'a so da kibira ba'ada okiraba kati agenda zitana kwacho okukyusa mbwacho mpola mpola sakwade ra'ata ta'ara atara rata'a kudira mwana akwade ra'ata ta'ara atara rata'a kati kano aina kali wansitemu kala wanaye kansikemu kwano katono kaveyo insha Allah sikeko akwade ba'u akwade ain ne ba'u ne sad okalabi nkabira ba sa sa'aba ya ghada ghayada bwabanga agasse tugata bwaya wala twawula tegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.